bana lat gwasame chala do sha nuore sha kana ka kobo tegaler mi sha non kon gwadame mi shik terbil nen kon mena so namene just an example alaran bana lingwas men chalat kon no na chala do sha nuore sha kana chala do sha nuore dangro sha kana ka jibone dang jok rewi ka kobo chala do te ka torbiele dangro ti ci jien kan torbiele to la kana jalawun waje ci ga jien wukan re lo karar ka lawrar ka dobrana chalat ka je wa torbiel dangro mi ci ga jieno cha ko pesda dop pada cha pet ka wa cha torbiel nyam cha je doan mach jena dana nonglia ya doan majone chu torbiel rawde chu kulu nyoko ben jen chu na kulu belok chu kan ne to te la jiter chu ko ren chu bar kan ne to ne ka murleni ke japa kan ne ko na kanore ci kanore dang raw ci kan ganak ka jibona dang jok raja mo cha jalat ka ler dana no ngare wi ka kubo ka do dana chinedi ti chikana chikan ga pet ka ja turbiel dang raw to chala do kan la kan jenu la kan wo ka wat lo la kan re chen ka wat la kan jen bu ko ten jen la kan jel siang antama che to ko cha turbiel ro cha ka pet pan ka changa jandang rawi de raw ka pai ngwan ron kina dang rawi de jandang rawi de diech chiriya ga mo cho de tukre dwaran chanwer dang raw cha ga na ga jibon dang diok murleni ti jen rawi den ka bor ka GPAA ala Greater People Administration area so ne me jom chalat muguro de kona ling chano dan gang nwere murleni gor kano dena ka mo ka mishro do lut kaka jan dob dan be kon pel ka je shu dob la kan gat ko nang ni siang telam lel ka te be jamat so chu kon fel sab ne re doran ko te gare rom ne gor jen wo banarin gang ne mane me de ko ne dial content le nga jow gwad mane ci mo len ci kon nak nero ga jibon dang diok rajame da wo